Ovo ćemo za našeg kolegu Boška Tijela Ljubavna, ovo je najljubavnije što možete čuti od mene. Kažu da je tišina moćnija od ćutanja, a tvoje ćutanje je simfonija. Moćni preludi u B-mol. Djecaji što mi u duši ostavili tragove. Mamurni od snova u plantaži tišine, ja te podržavam. Dobar sagovornik uz doručak od ajvara, a danas je bila ona satkana od ljepote i grijeha. Zastidjela se postelja laticama ruža, na praznik nevinosti i herpes na tvojim usnama je kao predel slikan čajem. I dalje pridržavam prevrnutu brazdu tvojih bedara, dok se ko jegulja u mreži koprcaš i mreškaš, probijena donjim bodežom, nježnošću osvjetljena. Sad ćemo, neko me ovdje pitao za pismo ocu, kako i šta, neću to puno dužiti, odredite da ćemo sad zagraju šiđanke i to je za kraj, pisa nema, idemo se dalje družiti. A pismo ocu sam napisao 1994. godine, bio sam tad nepunih 24 godine imao i to je jedna jako loša, vremena su bila ovdje u Bosni i Hercegovini iz razloga što je bio rat. I onda kad tako sa 24 godine nepune starosti dođe situacija da te pozovu da uradiš identifikaciju svog poginulog oca. To je sad posebna priča i stres na svu sreću moju, a nažalost nijednog drugog dječaka. Moj otac je bio živ, a njegov je napustio ovaj svijet. I u povratku napisao sam taj kompletan projekat koji se sadržao od izložbe i slika i pjesama. Ovo je samo jedan dio